Ilizwe lizithola lihlezi ebumnyameni njengoba isikhungo esiphehla ugesi kulelizwe iEskom sehluleka ukuhlinzeka abantu ngogesi ngenxa yezinkinga zeziphehli zayo. Njengoba sekusele isonto elilodwa nje vo kubanjwe ukhetho lohulumeni bezindawo abantu bakwazi ukuqoka amakhansela, iqembu elibusayo leqemeke udeme lwengozi ngalezi nkinga ezikhona eEskom. Iphini likamongameli weANC uDavid Mabuza lithi lezi inkinga ezibhekene neEskom zizolishaya kakhulu iqembu elibusayo evotini. It's a problem that we know. I'm just crossing my fingers that Kusile and Mudipi should come online fully. And that will improve our situation a bit. But of course, we've got all these independent power producers that are coming online, and I'm sure that will also have a positive effect. UMabuza uthi ubenzima kakhulu lo mkhankaso wokuqumisa amavoti eqenjini elibusayo wathi kodwa ke iqembu lizozidlela amahlanga eKurhuleni naseTshwane kodwa eGoli akaboni kahle. Here I'm confident. Joburg is a bit steep. We're going to put our last shot, move a bit faster. UMabuza uzochitha izinsuku ezinhlanu ezisele ekhankasa eTshwane nalapho ejutshwe khona iqembu elibusayo isigungu esiphezulu. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseGoli. Kusenjalo ilungu lesigaba esiphezulu unkosikazi Lindwe Sisulu lixelela abantu basentibane kutsolo kuba bavote ngobulumko bavotele iANC. iANC isebenzele elizwe eli. Apha kumampondomise sinabantu ababekhokhela iANC. Ukanti usihlalo weANC kwinqila yeOR Tambo umemelele kumalungu alombutho kuba achibane induma babumbe umbutho ube imbumba yamanyama. Ingxakana esinazo sizibeke emacaleni yaye ubukho bethu apha ibizonika imbeko kwinkosi zakuthi. Kanti ke unkosikazi Sisulu uthe iANC iza kuyoyisa yonke imingeni abajongene nayo abahlali basemaphandleni.